Siak ni Manong June, Siak met ni Amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? ikultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami man karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan, Mark Pastor. Para iti talo nga oras na napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunata ni Ayat kan Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Kapsot sa ayan. At kami manan, of course, iti mabilang balong. 28 iti Hulyo. Yes. Ti Petsa. And, Tawon na. Isa no tayo kasi 2019 ti Ilocano. 20,019. 2,000. Ay, 2,000. Ang game yan. 2,020. 2,000 game kit. 20,000 mga game yung baga ako na. Yes, kada kiti mandariman na po magbubuya kada kami ti Facebook. Thank you so much apo kada kayo amin. Ken kada kiti matadit sa babalay na. Anyaman ti obrayo itatak aruba mandariman kay man agpapatang sangka pamilyaan. Wan, may namang mangal daw kayo. Aha, agin in now when the others agplan-plancha. Agit dito magkakaputa pa laeng mat nga nagkapo na kimisa. Wan. Okay na imbag nga panggal tayo amin. Of Peace course. be with you all. And happy birthday kinimanang Eileen Flora iti Canada. And Manong Elmer and Manong Edna of Iwa Beach, Hawaii. Good afternoon kada kayo. Hello, auntie. Sunod pa tayo ito mga naka-online. Aduda dito. Kita ang balong. Natayo ko na. Bethley Ligsay. Jerry Asuero. Andrea Sigosio. Jennifer Florentino, Ella Martin, Joey Pastor Seriales. Yes, Dan hello, Kelis. Maring Jingjing, and of course, siguro pa awid sunat at tan. Daji damot ka no kwa, Paranaque sukat, Paranaque. Sukat Paranaque. Ann Alfaro, Rachel Ann Domrigue, Michelle Omela. And, sino datang Michelle Omela. Wala pa kwa. Kabibuya. Awan dito ito ta. Okay, ito man ang Aida Pascua Clinton, idi namisang late nga nagbuya. Last hour latan. Ayan, tatakat nasapa mat. And of course, pag-greet ka naman ti happy birthday ni Tito Ariel Yao, ken ajay anak ni Tita Che, Daniel De Leon. Pag. Happy birthday. Ayan yun. Hamen. Kayaw. One, so fine. The date iti Pastor family tata, and I'm sure. Emil Castillo, hindi niya nakabuy-buya pa. Maricar Talvo, Arnold Manzano. Ayan. Zenny Pisho. Oy, hello, Auntie Zenny. Yes. Auntie Renya Nobs, Josie Borgoño, Monica Rabara. Okay. Elisa ya daw. Hello, Auntie Elisa. Yes. Maki Agkawili, Alice Ligayo, Liwag Jetski, Chong Chang Chua. Ayan, hey, Chong Chang Chua. Eileen Flora, Ferdinand Manzano Marquez, Edna Elmer, Ida Pascualito Ford, Pastor Ronzi Pagan, Elvi Valdobino, Yes, Janlu Baibaro, Sandcastle. Kasle. Sandcastle. Okay nga rin, itit meti damo nga sunatami karuba, ket itiket kabarbaro laeng nga po nga sunatami, ket no kaya yung nga mga ganit tinalawlawaga, agpasyar kaya po sa YouTube me. Anyway, the itiket may paay katigiti
gumurgura kada kami, gana tata. Sapay lang kung mataag sardangdan. Nuada kaguram impos mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mabababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayak mo pa'y irutang kumata tornilyum ananukay. Nalaos ka man ang tantanangin, kumatigtig-tignay. Kasaritam latan tay tao nga kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyeb kasam adot makisaw-saw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, Mangibabain daytang nga ugaling pati puntot mo. kinilakay mo Di ba'y apulos maidulin pati pa utang mo. Agagayin mo Dimlakit maurayan al-alitika mangirurumen. It's nice to sing. Dati puso niya. Al-alets. Alalere! In short, al-alets. Nagadot kaguram kasdauram nga agram-ramaram. Taagrekud kapay iti kadua mamangikuspil iti padam. Al-aliti ka aduti nasken a pakakumikung ang magasinga kaagtalnakan abak-baketan. Do adda al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading. No dila ta agsardeng i-black munday tat kasaya atanen. Tanawin kay pansinen ikarkarunat aging lalaing no negative comment mo al-aliti kamete. Wena ay kababain, Mangibabain daytang ugaling pati puntot mo. kinilakay mo Di ba'y apulos maiduling pati pa utang mo. agagayin mo Dimlakit maurayan al-alitika mangirurumen. Ay kababain, Mangibabain daytang ugaling pati puntot mo. kinilakay mo Di ba'y apulos maiduling pati pa utang mo. agagayin mo Dimlakit maurayan al-alitika mangirurumen. Ado nga minabot ikas nga klase at iti kakaaro pa tayo ang awan laki iti basit. Aha, i-post dat yung Facebook iti nga paspasama iti begda. Handa laki din mo tan filter mo tan i-filter. Handa kita mapaspasama. Nga ang kumamang anas kan nga mabasbasa iti dito mga tao. Iso nga kayo, no da kagurayo agyat ibagay ratan ti direkta. Ang aday tay ipopost yun ta Facebook. Tika di balaw? One, Sika, da kagurkuram. how much? Okay, ngarod, karuba, ket, dagiti pangablaaw. Of course, our official text line, adita po. 0917-150-0361. When ket, adati, nang tadapo, ti papremyo nga maawampay mo, dajay text line dito, ayami, so nga, Madamdaman to basit. di mi amo, no, kasanumi nga, ikwadeta, ipapremyo. Agitay, agpapakablaaw balong. One girl ni Johnny Dalocanog. Lagi po ako nagsusubaybay sa programa niyo po, Idol. Ayan, nagyaman kami, Johnny Dalocanog. Membangal daw Kuya June, ken balong GM, kastamit tiyam amin nga 4 di kiduwa Hong Kong chapter. Ingat tayo no adat tay ruwar karuba. Karuba, nagandad kaya po dita, kamubutang tata. Supay, Agkarewarati, agbibin na tumo ditan. And kung ano ito yung text ko. Good day, kuya, pabati naman po sa hani ko si Kapitan Mariano na napagod na nag-grass cutter ng damo. Grass cutter, siyempre, damo dayta. At ang arot sa baling nga i-cutter. Ito, adik ko dayto yun. Nag-grass cutter ng damo sa bahay. I love you, honey, ko nana. Apaan na kung agdigos sana ko napay. Di naman imbaga no si Asin no isuna. Ganun ni Alice Lazaro na imbang pangal daw kadagiti amin at agay tiyage.
mabiyag matotolay ni Kitam Atanan. Kuno naman. Yes, and kumabkablao mo, ito'y kabsat tayo. Kabsat ko na, gayam tayo. Our very own board member, 86 District ni Apo Fred V. Alili ko na. Kamusta gayam? Gayam, madaki gayam dito DWKD Kawayan. Yes sir, imakar kami dito yan for some reasons. Ayan. And may mayat, ipagtaingan mi tatanta, very comfortable kami. Kung na pa dito ay text, hello idol, ang galing nyo talaga kumanta, lalo na pag live. Malas lang kasi ang lakas ng ulan noong 26 ng gabi, text idol. It's me, Rubelin Bustoba, Carpus ng Sandiat, San Manuel. Ay, di kalman data. When, please, ipadamag mo apo kita karumamita nga dakamen. Ito'y 98.5 IFM Kawayan, iti idol mo nga FM. Okay. Hello po, watching from Hong Kong. Si kayo, background music ko kada Sunday. Kuya John, kinatang game. Oy, thank you. Willing Liman, kuya nga kanta. Thanks po and God bless from Claire. Yeah. Ikaw nga Claire, dahil yan. Iyad adayok atatatay kita narigat nga pusi-pusin dito kasi kamar. Kunamat ni Antonio de la Cruz. Hello, idol. Naimbag naman yung ating Ken Balong from Auntie Eileen, the birthday celebrant. Hello, watching from California, USA, from Infinity. Dito'y kamin, kunanamat. Ayan nyo, garo, dagpakita kayo. No, dati kayo. Sino, dagita? My brother. Ni Clifford James Pastor Rakrabahal Morales Incombienda. Thank you for the greetings from Auntie Ellen Flora. Yan. Good afternoon, Auntie Ay de Pascua Clinton. Good afternoon, ating Jun Serialas, GM Pastor. Para guys, manjaya. Si Katiga po. Okay, tamtama basit nga rod. As requested kanina, di ka mo rin nag-request ito ay a song called Willingly. Kada kita'y adaan iti sa Bali. Who's willing to wait? Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly.
okay, we're back. Aruba, apo kasday, every 15 minutes, gayam ka to the station ID and basit nga pamagpaga. Ayan. Ngarat, madaba kilata apo nga dumdum nga, kaya nagbubuya ti programa. Numero 1, itatan, dito Isabela, iti, adda kami man, dito lang apo, 98.5, IFM Kawayan, iti Idol tayong FM. Kaya tagiti dumapay nga pangablaaw. Kung na to'y ni Jessie nagsagaray. Good afternoon po sa inyo, mga sirs. Pabati nga po ang nang maulang hapon sa aking ina at mga kapatid na nasa Arwas. Oh, gayon din sa aking kapatid sa Ramon na di pa daw nakapaglalaba ko na nani ko dahil ni Christine Launay. Of course, Jessie nagsagaray na tao. Yan. Good afternoon. And naman ang Aida Pascua ko na to'y aling June Cereales na maminsan naggamit ka ti weed eater ag sapatos ka tabaka at aramay ti sakam ti maap. Salang may tagsaka-saka garot dito. Pala sa mamot. Aha. For ito yung official text line tayo, apukit nakadoon nga wow, dahil si nagmayat. Good PM sir, kan balong i-greet ko man aming friend ko, si LV Kakal, Lynn Tayaban, Roger Flores. Sir, request ko man na dyan si Siwit to yan nag-text ni Carol Gamay of Villa Pagaduan, Aglipay Quirino. You see, makadanon to DJ Aglipay Quirino. Oh. And here's another one. Good afternoon, Idol June and John Mark Rugas kumanda tayo. Ano mabalin nga ag-compose kayo man iti Ilocano version iti kanta nga Blue by You ken apartment number 9 dayawak man iti laing yung ag-compose ken si nalpa dati Blue by You men apo dan thanks and more power sa programa ninyo makaliwliwa amin nga agdingeg. June ay Ariza of City of Ilagan. Actually narigat para kanya agbasa tuy text line ta nagbabasit. Hantay mabalin ipatakal datoy. Okay. Dagajimat takuyang may awan ta kanaw. Naimbag nga daw yung mga idol request man iti kanta nga Bill Litken kasama daday anak ko nga ni Joshua kan Angelica hatoy nag-request ni Juanita Salvador. Oh, thank you so much. Bill Litz. Bill Lit. Plural. Ni nukay mga buya nukay ang patakal kada rato text ipatakal mo. Okay ko na pa dito good PM sir kablaawak man kita gabuyon request ko man sir toy agsipot-sipot ka from Jaime Pancho Tibuyon. Ano Tibuyon? Tibuyon. Buyon. Amo da dyan nga lugar. Actually di kami pa yung oriented apo unay. Okay? May awan ta kanu ta kuya. Ay ko problema dan ang. Dito batog ti ko dito green mustard. So pay. Makita yo dito. Makita yo no ba diyan naka-parking. Kita nyo likod na karoba ko na. Yeah, right after the Jollibee. Ayan, for those who want to see us. May isang Jollibee pa ata kasi doon. Performing live. At dito kami po Rizal Street. Ito'y Kawayan Siri. Kano sa baling nga building. Ano nga building? Building, siyempre. Dati building nga pati palapag na. Okay, nga rato lang. Hello, Ma'am Vanji. Evangeline, yeah. Of course, Ramelo. Iti nagkasangay kinansunan sa Jaya Holiday in Baguio. Thank you so much for loving for the good woman ang Eva. Stay young. Naimbaga malam yo manong ka na ading from Bella Elarde. Pards man pang broken hearted man. Sino? Sand Castle. Oma Building. Oma Building ko na. No pang kayo madi kayo ma-oma. Hello from Boston from Uncle Ron Zipagan. Yes, of course. And, yan. Ano tipay gidi ko? Sir, pakibati nga po si Pachi Labugan. Hello, Karuma from Antinelli. Yes. Okay nga rin. Happy watching your show again, Sir. Si Maribik ito, para God gave me you. Thanks. Okay nga rin. Datay, kadagiti adit abroad ako, manarimaan nga. At ayo, iti familia na. Ay, para kanya ako dati nga sonata. Narigat na tuog biyag ti Hawaii trabaho akan kanayon nukapagyan og surat dumawa ibaganat kayat na akatad agpain ka mamariknakan kabagyan suru-suruwen di ang trabaho sakluten dakulak mo tapno mang ay biyak mo
dalaan mo riga ang trabaho di payempi man makudkud di nabudo inaldaw agraman pa'y Domingo rigrigat mit na palalo dito'y haway kapsat ko. Okay, pakipok ko man apoy di amin nga taga-arwas nga agnitingag itatang kanito anang nagruna kini Kapitan Balong Dominic Ladores. Pero kus man apoy si Siwita Pagsalan na aming katakarwas. wana for sure. Hello to Bam Bam. Tawagin natin mamaya. Wala pa, ha? Excited ka eh, ha? Wala yung magala di awag na ni Maureen Ay, oo. lakay na. Di. Mi. Gano'n niya may isa. At yung dua. B. B. Di dalaan mo riga ang trabaho di payempi man nakudkud di nabudo inaldaw agraman pa'y Domingo rigrigat mit na palalo dito'y abroad kabsat ko. Ngari, igat nga talaga tibiyag di taborot apo kuna natay sunata nga di dapay pirmi makudkud di dapay makudkud ti nabudo. Nabudo Oh, gwapo ni brother ko na. Wala, planchado ti muging na kuno. Najibuk na may ano. Okay. Ngam na yung awanda. Ayan. Pagta na surutan da na. Nagado ti text messages. Thank you so much po iti pa nagbubuhayo pa nag-message ka kami. Magandang tanghali. Kuya, pwede pong pa-request ng sang na gaputa ay ayatan ka. Alay ko lang sa asawa ko na si J. Mark Santos ng Kabagan Isabela. I'm Marjorie Santos. Okay, no dito na nakawalo. Yan. Dito nga eh. Hello, idol, ang galing ninyo kumanta, lalo na pag live. Ay, nalpas na dito tayo, di ba? Siguro. Oo, nalpas na po. Dito yung Facebook Live from Lolita Pitero watching from Aman Jordan. Kana mo ni Greg Tangek. Tangek nga talaga na yun, kita ma. Mayat nga daw kada kayo. Nga duwa nga nataraki. Wow! Kanta niya man jay duwaya ti away para kada kami nga bubulag. Ay, nga mamasahista ditoy. La Trinidad Benguet, salamat apo, agdingdingit kami. Ala, nagsaya at mang kumakabsat no, makapasya kami. Namoy lang apo. Masapol nahilig ag pamasahe dahil ito ni ulitag ko. Duwaya ni, Duwaya ti away. Duwaya ti away. Thank you so much. Amuyo pa yung kitisunat nami. Hanabalit, dati time kat pumasya kami dito enyo. Ni Ryan Alcabedos. Ugal iti kabayo uncle. Kuna naman, kabayo? Ha? Uncle June ken manong amak ikablao na kami man ditoy Ballesteros sir kunana. Nagadayaw. Ballesteros. Hi mga idol, karubo watching from Abu Dhabi, UAE from Miriam. Dajere. Ana. Narding ibay watching from Calgary, Alberta, Canada. Wow. Okay, medyo papintasin mo ti bumasa ati messages. Okay. Ano taganas da? Sabi niya. Something like this. Think of, okay, good PM po mga idol. Greet ko nga po ang mga pamangkin ko na si Jovel Ramos, Ma'am Almi Ramos, I should say, and Romalyn Tadeo ni Me James from Burgos, Isabela. Kunana. Okay, as requested, here's the piece entitled Duwaya ti away. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat unno na dengdengge ingat makaturugat
Nuwada akbaryo nagsempat panunod ko. Awan tinatagarino di taul ti asa-aso. Awan na ariwawa makinaken tambutyo. Nagulimek rabi inaglimbong titurog ko. Tagariti kundi dit kuyak ken tilat. Kasta dito'y aw-away, ayan yan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek, inggat makaturugat. Nulaket nagaget, ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dituya kun agdaeng. Tagariti kundi dit kuyat ken pilat. Kasta dito'y aw-away, ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuyat ken pilat. Uno na dengdenggek, inggat makaturugat. Ako, nakadungo talaga kami iti agbibuya and gnidingeg. Maragsakan kami ta. May kamanupay na nga po nga daras may nga agampayag iti atangatang ket kastuin ka pigsa iti responses yung kada kami. Thank you so much. Sapot ipanagayat yun iti literatura Ilocano babae iti music and of love and soul ko na da. So ako na natin ito ay Kuya June and John Mark ako mablaw kami man kada kiti pamilya Corpus ito isan diat West Sitio Ramos kuya pakigreet man da Robilin Corpus ken Adolfo Corpus ken ajay nagpintas nga ipag ko nga ni April Joya Corpus kunana. And here's another one. Hi po, kumusta po kayo? Binabati ko po sina Inang Suping at Tito at Tita at ang dalawang anak. I'm Annalisa Agtang from Maligaya, Kawayan City, Isabela. Pakiplay po yung kantang Agpakada Akon Ayat at Agayatak Samaten. Baka samanen ata. Ayan, nag-comment yan ti Evangeline Ramelo. Hi mga idol watching from Baguio City. Blessed Sunday to all. Jayman Kailiw kanto la mga idol. Thank you. More power sa inyo. And ni anting Edna Elmer. Yes. Hello June kan amak para kes manjay kas makitam. Isagot ko kadagita kakabagyak Jay Abra nang nangro na kinlakay ko Elmer. Thank you. God bless. Okay, may sa intang kita nga sunatang kalikagom tang mga gan. Panaw ko sang itian ayat biag ko tinak ar-ara pa apan para arakog mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiting bisong mo kat nagtaeng pisipit ko kailiw kang tula biag ko sikat salda rigat ti mga klon angen masapul kung pumakada kailiw kang tula ing-ingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yung tuy barong ko ngayon maadalat taragsak na iti impaay mo
ayat anapod no ingat kanibusanan to kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angin masapul kon pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliak tudita denna Rik nag-mamalda mamaldaag Jak pa'y din makaatang Dagdag sinto'y baro kung asikakit inat panawan Nasya at abanagdan na Anap nan maris ken rekta Jak mapukaw panunot ko Pintas mo anay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angin masapul kon pumakada kailiw kantula ingingunguten ka Abay di kantuag danda nagtag subliak tudita denna. Okay, once again, good afternoon, Manang Eliza Yadao. Padawat ka iti Paria, ugot ti Paria, kay kaayayo mingilaw ti Balatong. And this piece is for Manang Evangeline Ramelo of Baguio City. And kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angin masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita denna kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angin masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliak tudita denna